kumbi si sang ni vel khan mi pakhat Abrama anua Abrama tiak kau oma urkua achena in chuasana kanan rama om turin pathian in a hriat tira anu puisarinen fapa isakan naya chuta isaka chuan fapa jacoba naya Israel tia hriat anibok jacoba chuan fapa somle pani naya afapa pakhat chuan Israel nam somle pani zinga pakhat akai hruaya chungta chu judami de chanchin masalama pol poimo takanne Israel fa te chu lo pung zelin anram lua chin po anzau chho sela amero chu kanan rama chuan tram na sa takatla ka wangin ei tur om na lam ai kupta ram lama an pem ta atira chuan ai kupta mi te chuan in an ni chu lom takin nan lo muaka ai kupta rama thunai na fung poimo tak chel tu chu jacob fa pa te zingami josepha ani mio wangin achi le kuang te chu ai kupta rama po chuan nuam takin an khosak thei pha ma se kumalo vei zela thilom dan chu adang lam ta hret hretani hetia thila in thlak thleng ta khun hi BC sangkhat le zasari le BC sangkhat le zani sum kwan nia chutania Israel fa te in thla pun chak lutuk awang chuan ai kupta mi te chu lau thongin Israel mi te chuan enran an hlo chhotan ta tial tiala hun kal zelin josepha chungchang le a tho hlok sia revelo tu faro pakhat chuan thunai na ron changin Israel fa te chu boya siam tumin na ha thlak tak tak thok turin anor lui tanta faro lalin chunga sailian mosia hi Israel fa te ai kupta salta na tanga hroi chuak turin pathian in athanga Israel fa te ai kupta rama tanga an chu adan hi exodus tia hriatani an chu anu chuan sinai tlang bul thuda in ngatin chuta chuan mosia chuan pathian hne tangin thupek somle dan adonga chung thupek le dan te chu Israel mi datan thubul puile an rin na le an nung chang hrim hrim kai hruai tu poimo takalo ni tani ai kuptan chu san nuwa le mosia thi nuwa Israel fa te chu Joshua kai hruina nuaya kanan raman luta churam chu pathian in an hne na atiam ram chuni Joshua hruina nuaya hian Israel da chuan kanan rama cheng pol hrang hrang telaka hne na changin chu chuan Israel mi da chu churam chunga chuan din mun thataka a hlang kai pha kanan ram hne na le hlotlin na an chan te hi pathian du sakna le pathian in an pi le pu te Abraham te Isaac te Jacob te hne na athutiam athlin fam kim na chin chiana ni ti an thrachiang hne a kanan ram hne na hi BC sangkhat le zani somnga vel thleng ni in angai theini Rorel tu hun lai khan Israel fa te hi mimal rorel tu tia hriat ten an kai hruaya heng rorel tu ti mingputu te hi lal ni lovin Israel nam te chu an mel malaka hum him na an chan theina tan thuron petu rorel na engmo tak petura tan pui tu le hruai tu emo indomi ang deu an ni ti na kan soi su lawang rorel tu te hun chung hi BC sangkhat vel thleng nia hriatani dichon BC sangkhat le somnga vela khan Israel nam zongjong chung rorel turin lalma saberatan sola suruat aloni ta nam hrang hrang ta chu hruai khom ve bok ma se alalai hian boina atam em maya atopa David ana thlak thani Davida chu sipai hruai tu thiam tak lalram ram rizau tu mai ni lovin Jerusalem Israel nam khopuita na din tu nia Davida nuwa afapa Solomon chu lal laloni ta Solomon chu afin na le ahu sakna wangin a mingthang le a arorel na nuaya Jerusalem temple masaber sakani BC zakule somthum vela lal Solomon thi nuwa Israel namte inkara inrem lo na le boina oma wangin lalram chu mun nia ain then tapok maya chungta chu marlama Israel le kothlang lama Juda ania marchak lalram Israel chuanin lal pol rang rang an nia ma se hun kal zela an chaklo ta em maya zoya niam lampan zelin atopa phei chuan Israel marlam lalram chu atlu chetange ngeya chimlama judal ramero alading reng thunga ma se hun local zela ero har satnain akal kan bik ta chuang lo ne kumbi si zasari somni le patnia Israel lalram marlam atluk chiat tak nuwa judal ram khotlang lam chu lalram lian le chak jok te nuaya aminga state mingpuin mania in rel bol na nain andam khachuak ve thei shram shama state anga an ni rual hian a optu thu nei na hnial kal zonga a chet a thiang lawa a thu ron le a thu chuak in ngai poimo a hlo theilo boka
achung raurel tulian zok te thu thua omle thu oi chu adam kho chu theina kong chuna ni a hedin mun hian a hlo zia le ader thon zia karlawa aron lan chu puita chi ambokani BC zanga somriat le paruka lal Nebuchadnezzar Babylon lal ram chuan Judaram hi ron opin hemi chung hian Jerusalem temple masaber chuti sietania hi Judami datan chuan thil na mai ani lova an thil nei hlutak an hlo mai pelama rilrunat na thuk tak le harsat na nasa tak hring chuak telin mi sala an tan le na hun tur intran na ani zui ta bokani kumbisi zanga somriat le paruka Babylon mi ten Juda an ne khan mi cheng tam tak chu tharum manga bein an chen na intelak sakan nia tam tak chu Babylon lama thonan nia chu Babylon saltana ti hriata nia he hun hi Babylon saltang Israel datan chun hun rap thlak takania anin le lo an ram le an biak in an lo wanga an nat na po are fel main har sana dang ma chon tur le sal nun anga nung tura in siam rem an ngai bokani heng hun lai hi Israel datana hun thim tak har sana ten na satakina khu hun lai ni ma se rin na konga an mason na hun le nama an chian thar le zol na hun thra le hun poimo takani tlat loisia mithiam te chon Hebrai Bible chunga thu siak le thon thu tam zok hi heng hun lai zia nin an soya heng thu siak te hi dan le rin na hum hal na konga Israel namte puitu poimo tak niangai ni Persia ram optu kura chon BC zanga som thum le pakwa vel khan Babylon lal raman nea tunma raurel tu te angno takin kura chon Juda saltang ta chu an ram lama kir le aphal sakta hlo maya ti chuan throm tin reng an tor hnuwa an khopui Jerusalema an kir le ta an nun chu an siam thale thana temple ti siat to po chu sak that ani le ta Ezra le Nehemiah te chon kai hruina na thokin Juda mi te chon Jerusalem kul le temple siam that le na na chu inlung rual takin an thok khawa khopui chunga an chena inte mai baka an sa khotil ti dan te po ursun zoka kalpuin engkim mai chu an din thar le ani bermai he hu ni kum tam tak salta na le mundanga an nuwa Juda ten khotlang nun le sa khon nun phung an ti ngea an ti thar le na ania wangin apui mo le ni thuthlung hlui hun BC zathum som thum le pani vela top meu chuan Jerusalem kul siam thar le na le temple pani na din chung changin atop kharania Babylon saltana tanga an lo ho hian an khopui du tak le an pathian biak na mun pui ber siam thale turin taimatakin an thoka he indin thar le na hun hi Judami ta tan chuan hun pui mo takani kumbi si zanga som thum le pasari tanga zanga le som paruk thleng khan Judami ta chuan kum tam tak kalta Babylon mi ten an ti chiat to Jerusalem temple sak thar le na konga an thei top an chua he in sak thar second temple ti hriat hian Solomona temple mun alwatani kumsom sare chung saltana tanga an lo ho nuwa Juda khotlang ta na siam tharna le beiseina chin chena chu he temple hi aloni tani Israel rambial zim te ta chuan in hun hlimom takan mang meka amero chu an ma chuan thlipuina tak thok turain tham mek thungani khovelin sipai hruai tu a mu to te zinga a ming mai thei holo Alexander ropuya hun ronin her chuakin BC zathum som thum ne pakhata tanga zathum som ni le pathum chungin Greek lalram chu nasataka zawina oma he Greek pachal ral that khokheng hianin Greek chu khovela tunma zong aya zaw zokaron mel hria tirin thunai na le ne na chang chho mol mol maya ram tam takalak zinga Judami te chen ram thiang hlimpo atel ve thani Alexander the Great thi nu chuan alram lian tak chu asipai ho tu da chuan anin sema Ptolemy ho chuan Aigupta ram chuan thununa Seleucid chuan Syria ram chang ve bokin an pani hian Juda te chena mun rang ranga rowan rel tani hein thlak dang lam na hian Greek nun phung aron kalpui tel ngal zata mitam takin an ti dan thin le an kalphung thla tel telin Greek nun phung angmen nun man chhauna hri an vei sup supa hei hi Hellenization an ti chuni chumi omzia chu tual chung Judami ta chuan Greek tong an mang tana Greek nun phung an zoma an nitin nuna Greek ngai dan te an tel thira Juda then khachuan chung thil thar te chu an pom thiam line then khachuan an nam dan le rin na chu von reng an du thunga he ngai danin anglo tak hian Juda te khotlanga buaina asiam thoyani BC za somsari le panga tang khan Antiochus palina chu Seleucid lal Judaram en kol tu nia
Greek culture le sa khorin dan noya alal ram in pum khatir tumin an nam dan le rin na ta chu thil ro pui top kho ka ngai na nei bokani chumiti hlotling tur chuan judami da chunga policy khautak asiama chuta chun juda nam dan pa ngai sertan sabat serle eile in an song bol dan te khap ania an nam kalphung choi sana tumna chuan sualam pan chho zelin atopa phei chuan Jerusalem temple panina chuan Greek pathian limada ta hial maya vok manga in thoi phalsak na dan te po ti salen ani zui ngal bokin juda te tan chuan temple ti bol hlona rap thlak le avor to pania chu mai ni lovin annun phung le sa khoza lo na langsar tak hian mitam takati thin ura a aina sa a omle to chuang point arin omlo hialani kumbi si zale somruk le pasari khan juda pol pakhat hruaitu pakhat juda makabe hovin saliusat lal antiochus palina laka helan thuma makabian helna hian BC zale somruk thleng a oa antang rol tlang boka an helna chaw chua chuan ra thatak chuin nena an changchiang lea juda makabe hovin saliusat haukuda Jerusalem le temple panina chu hlotling taka anlak let le nu chuan temple chu an bai sei aya ti bol hloni tian mu chuaka pathian biak na hunatan atlak to lo wangin hlan thiang hlim len tuma rangkachak khon war peng pasari nei chu chit len tuma ma se ti al na tur olive riak thiang hlim chu zan khat dei chi alo om to a maktak main riak chuanin niriat chung zeta daya chu chuanin riak tharabu seile ti thiang hlim na hun tha asiam sak hlo thungani he thil makhi kumtin hanaka kuta ashia dang na hun an mang thrina juda te chuan riak thil mak ti le Antiochus palina alal na lakata makabi ho nena an chan fir rangna tan zan riat chung menora an hal thinani he nena ro puyan chan nu hian juda ro rel tu chung ko thar harmonious tia ko ta chuan BC za somli tanga rukthum thleng khan thu naina an chang thani helal ram hian judai ram chu ati chaka ati zau boka judai ram ti hi heng hun lai ram thiang hlim mingania harmonious ho lalai hian juda nam chuan hun hlim om takle boruak hlamwang tak noya hun bi an chiara ma se an hlim lai ni ta chuan hun rei adei le talone BC samruk le pathuma judai ram chu unau pani Hyrcanas panina le Aristobulus panina te inkara boina wangin tol chung in dona achuak tatlat maya lalram thunun tumin anin el na sa a an pani hian thlop tu tur zongin boruak chuan san lam apan zela judai ram che vela tap mek sipai manga bai pui thlang na kalpui mek tu Roman General Pompey the Great chu Hyrcanas te unau chuan an pun taringot maya he huni Pompey chuan ama hlok na tan amang theini ti hreruran chungin aron inrol rang lea borok dan te an hriat chian tak nu chuan thok le khata Jerusalem chu hualin atopa chuan ala tamaya kum khata em ke pur hun laia pui thiam po ve khat chau an lu theina le pui thiam lo ta na lu ve athiang lo na hmuna Pompey hi luta juda ho chuan Pompey thil ti chu ti bol hlona nga an ngaya amero chu Pompey chuan temple chu rok lova ati chebok lova alu satlia ve mai chawani Pompey an juda ram a hne nu hian Hyrcanas panina chu pui thiam lal beratana da ma se alal ni na le thu nei na ro achu sak vek thunga ti chuan judai rama Rome ro rena chu a in tran chauta ne judai ram chu Rome lal ram chak tak thunun na hnuaya om ta ka chuan Raurel tu tharle din thar tam takin an obbet tel ngala ram thiang hlim juda te mani in rel bol na chu ati top saka BC somthum le pasaria Raurel tu pakhat Heroda ro puya chuan thu nei na changa edi paruk thleng al ram hianin mun na lua heng kuma te hian Heroda le achung ta chuan thu nei tu ni na ming puma se rom lal berin Raurel tu atana arwa chu mai chawni wangin thu nei na fung chel tu chu rom lal ram chu alan ni reng thawani Rome noyalal ang Raurel tu Heroda ro puya chuanin Jerusalem temple siam thatle ti zo tumin na bul hatana he malak na zara hian Jerusalem temple chu moi taka saknin aro puina ati zuala ahun lai sa kho in sak ro pui ber pol ani sui ta nge nge ni temple siam that na hi in sak that na satlia ani mai lowa juda te ta na thil poimo tak ron lan chu na ani tela an sa kho choi moi sak na le za sak na ani mai pi lama Herodan politics lama athiam na alan tir na man ropoi mo tak ani telboka an ro chan chu hum him atum ru boka karlawa Rome laltele an huwe juda mi ta du sakna a hlo chuak chiang leni in ro pui tak taka saka wangin Heroda chu aming thang leya ma se athil ti sol pakhata wangin aming thatna zong zong chu hlia khuin aum ta
history a athazongin aming athang zui talo thungani thutlung thar hun bul lama Heroda chu lalthu thlenga thuin rorel tuania alalai hian khopui lian lo tak mai Bethlehem antia piang nausen ti hlum tura thupe ka chuwa wangin nausen poisoi lo tam takin an nun na an chan phani BC pali tanga paruk vel kha history hun poimo tak mai nia he hun hi lal isua pian hun ni in intertestamental period top hun ani tel bokani intertestamental period hi Christian na apian chu thaina ta na hun mashwai poimo tak mai ania thutlung thar thutum le Christian tarin na kalkong sial tu le Juda le Christian masate chanchin kan clear let po Christian na nena mebel ani thaina ta na hun poimo takania thutlung thar hun ma kumzabi tam tak chung khan ram thiang hlim hian in thlak danglam na nasatak amma chona Juda mi ta chon nam dang telaka anei zon na le nun phung an chana ma se chung in thlak danglam na chon Juda sa khuwa le nun phung kalphung tam tak khum hal le ti ma son na konga apui thunga thutlung thar hun BC parukatanga AD somruk le paruk chung hian Isu Krista nun le zirti na te Christian kauran masate lo chuadan te Juda mi te le Rome Empire te in leichin na chingchive takte kan soi zenang Heroda ropuya hun laya politics le architecture lama maso na kara hian thil thleng lian tak tak dangpo a umtena chu Isu pian na hi ni heti hun laya Bethlehem khuwa piang Isu lo pian na hian history chu bung thara alang kaya azirti na le thil ti tha chuan nun chiar sen lo te a ngong zenanga rin akong chu chatuan dei turin aron hong ta Heroda la lai hian biak in sak thar le na te Isu pian na te le thlarau lama har thar na le in lar na te sa khulama in thlak danglam na te le Christian lo cho hun lai te nia BC palina le AD som ni le pasari in kar khan Rome rorel na hnuaya Juda khotlang zinga lung oilo na hria tura tana Rome thunai nain an nun abo ritlea an thri na ta chanchuak tu tur Mesia nga ka an thlir dau lain buaina alo chuak ta ma lai shrilok na tam tak zalen na le chandam na thlen tu tur chandam tu lo thleng tur tiam an nia wanga Juda te chon he hun hi an Mesia lo lan hun turatan an du thu samania he be sena hianin tun ma zonga in alu chil thuk tel tela mitam tak chuan in hun rei takatanga an lo nga to Mesia chu rom ram opna tanga chu asalen tur le tharau lam thutiam te hlotling turin alo lang thuai don ni nan nga ya he boina lo pung zele be sei san chho zel hun lai hian thutlung thar hun lai thil thleng poimo tak tak le sa kholama in thlak danglam na lo thleng thuai turatan kong aron sial tani kum AD somni le pasari tanga AD somthum vel khan Judai rama mimak tak mai lo chuaka chu mi chu ammingi suani vantlang rong bol na lam athlopa hoisen takin pathian ram lo thlen tur thu apuang chuaka mangai na leina na te zirtirin ama zui tu te tan chatuan nun na thu ti amin thu cha dang dai tak tak tun malama Juda mi te bengin ala hriat ngai ho lo te apuang chuak thina ma se athu te hianin in nialna achok chuak ta tlat mai abik takin chuti lai sa khulama thunei tu te Farisai te le Sadukai te chuanin an hel le zol le a hun rei takatanga an lo nga to Mesia le pathian fapa ani thu asoi te chuanin an ril ru ati boi hle a an tan chun heng thu te hi an sa ko thu nei na daudal na nga ngai theini a in nial na satak le daudal na satak athlen tareng ani Judai ram rom ram op tu Pontia Pilata Judai ram aron op lai chuan boruak chu aso sang chho tial tiala boina na satak ama chon ta ka chuan Pilatan boina are theina kong om chun nia lang chu thlang felin anin niala chan ber Isua chu khen be turin thu peta ani na taka chuan Pilata thuthluk na hi Juda hruai tu te nor na satak ra chu ani zok ma Isua chu an sa khuwa le politics lama in ngana ti chathei anga ngai ani wangani heti hun lai thil thleng poimo tak Isua khen be ani na hian Juda le Christian terin na po ngong thui tak nei chun jom sela hun lo la zel tura history thil thleng tam tak po he thilin a ngong chua kal zel ani tani kumedi somthum vela tanga somnga thleng khan Isua khen be ani nu le athole nu khan anung zui tu nai ber tir kau te chonin ngai ven an hlo hlea petara le pola te chu alang sar zol tani in an zirtir tu Isua thu cha mangaina beisaina le chandam na chu Rome Empire pumpuya the dar turin zin kong an zo thani Amero chu Christian sa khosuya pom tu lo pung chho zel chuan Juda sa kho thu nei tu tele
Juda Christian te inkara buaina athen zui ta zela chung buaina te chuan Christian masa te chu ti du dana an tor tira rin hlelna nena thlir fo thin an nia atir lama chuan Rome thunei tu te chuan Christian na chu sakhoshan anga ngai lovin Judaism chunga Paul pakhat angin an ngai maya heng hun lai tir kauten huisen takala li suwa zirtirna an puan chuate an thorim na te fiana an toa an ma chon dan te chuan Rome mi then khat thil lungpo nein Paul satlia ang lo dewa ngaina apiang tranta kum edi somma le somruk inkara tir kau tharlam Paul chuan mun poimo tak changin Christian thu cha thedar tumin bai puya thlaka hei hi thil ol samani lawa Isu chu Messi angan na sataka nol tu Juda huai tu tele he sa kho Paulian zel laka film khur em maile hlo ena en tu Rome thunei tu ten hena tangin daudal na antok na sa em ani heti hun lai hian Juda le Rome mi te inkara buaina chu sual zela achang chun helna le inka haina te po aum thina Juda huai tu te chuan Juda Christian te ti buai tumin thei to pan suwa chu chuan anma ni khotlanga nge po khi siamin intention na le in entran na chuan na sat lam apan zela he hun har sa tak hian in Paul sang te inkara buaina atizual sawa hun lo zel tura Judaism le Christian te inkara thil poimo tak thleng tura tan kong sial tu alo ni thani kumedi somnga le somruk le paruk inkara tirkau engmosatin anrin na awanga ti du dana le martar nan thoka thren khachu Christian thucha an thedara wang le anrin na an phasan du lo wanga martar ania heng mi huaisen tak te zinga martar masaber chu Jacoba Johanna unau pa ni in Peter le Paul te po antela Peter le Paul te hi Roma martar nia ngai ni in lalni ro lalai ani nge ni thina kara po anrin na nget taka antin na chuan Christian na chu tidar zau selin tunma zongain ngai hlut a hlo to soka Judai ram Samari ram le ram pona Christian na alo thang chho zela ram thiang lima boina chuan re lam ain zual lam apan zui zel pha boka edi somruk le paruka Juda le Rome in dona masabera lo chuaka he boina hi Rome ho ti du dana le daudal na anto wanga rilrunat na nasataka tanga lo chuaka ni Juda mi puizinga Paul lian tak zelot ho chuan in Rome ro rel na laka helna kai hruina konga mun poimo takan changa thutlung thar hun chu Isua Krista pian le rongbol na chanchinin ain honga Christian na masa dar zau sel le Juda le Rome thunei tu te inkara buaina omte mangin chunjom zelania tirkauterin na nget tak le martar na in thutlung thar hun hi akhara indona lo thleng tur chuan kumsang ni lo om tur chu aw thung donani kumedi somruk le parukhan Judai rama Juda hel Paul pakhatin kulpui pakhat masada andi chuan thunun ta melmaten an lu thei lo tura nget le thataka sak kulpui thaset le sang takania heng hel ho hian in Rome mi ten dawa masada khopui an lak chu nena ro pui tak le be seilo takani rualin antan chon he an nena chan hi an theu neu big lo ani ti an tira he kulpui hi an malak zel dan turte ro manna thar don na munatan le him taka anin kulna munatan an mangta Rom ro rel na le dodal na lakatanga zelen na mungai an tumru hlene Bethorona chon Juda hel ho chuan Rome mi telaka nena lian tham tak an chang le ta masada le Bethorona hlotlin na chuan Juda hel ho chu zalen na an beina rin na le beseina thar asiam sak sau sawa chumi kumvek edi somruk le paruka chuan Rome lal ni ro chuan Judai rama helna pung chho zel ti bonan malaturin thutluk na siam ta Juda hel ho be turin Rome sipai te chu General Vespasian hovin atirta Vespasian na chu Juda hel ho nea engtikong poin Juda te ram lak chu Rome thunei na hnuaya nget taka aum le theina na atul ang anga malakani General Vespasian chuanin marlam Galilee rammatangin bulatana kumedi somrukle pasari khan Galilee tuipui chim thlang lama Jota pata khopui chu General Vespasian le afapa taita sawin Rome sipai de chuan an huala he khopui hi Juda hel hovin an veng hima chungzinga chuan Eleazar ben Simon le sipai hotu le chanchin ziak tu Josephus Flavius ate pon telani Romi te chuan in nisomli le pasari chungzet hualin khopui ven himna mun te chu an bei tel zel boka July ni khat zana nia phasan tu hne tanga thu an don danin Juda hel ho chu an chi ai tran to hlea chu hun chu lu chilna hun thani ti hriain Rome sipai te chuan khopui chuan la tha
juda helna ti top ni in rom mi ta chuan ne na ro pui tak an chang ta ni juda mi Josepha chu manania mase Eliezer le anung zui tu mitlem te chu an plan se thunga man ani lo nan kho pui lei noya kong puya aruk thayang berin anin khuara nasalo taksi in chol ho silowin an thei ang tok tokin rom dodal na chuan kalpui chun zom ver fram zela an man nuwa Josepha sa chu anun na zo sak ne in atopa chuan rom khole tui halo ni ta thule hlalama in mang chho chuin juda te le rom in do na te juda chanchin dang te kim chang taka ziakin henga thu ziak te hi hun masalama thil thleng chanchin zirchian na tan thil poimo tak alo ni ta chu chuan history ziak tu ta zinga mitho hlok le langsar taka alang kai ta ni Vespasian si pai chakna le kalphung felfai tak zara juda helna chuan zual lam pan zelin asipai te chuan kala zela romina hlauto ram tam tak lak le tania Vespasian zara juda rama Rome Empire din munchu choisanin na omle tranta a Jerusalem edi somruk le pasare tanga rukriat vel khan khopuilian thunun tu juda pol te zinga in nialna chuaka heng pol te hi Rome sipai ten anlo ne to Zielut le sikari tiang bokin Vespasiana lo ma chondan tur le indona lo thleng lo ma chondan tura anin rem theilawa ramchung buina chuan Jerusalem ven himna chu atichak lo hleni kum edi somruk le pakua khan emperor Nero chu lalram chunga rorel rap thlak tak anei hnuwa athia ti chuan hnung zui turin om Vespasiana chu Rome emperor tharatan ruat ani ngala indona mun chu asanin lalram chunga rorel turin khopuya akir le longai ta Vespasiana fapa taita sa chu judairam Rome sipai ho tu tan dani judate helna machona Rome ta na tan mun so nge na hau tak tak chu akawa alo tata a hruina hnuaya Rome sipai te chuan juda hel ho bei chun zom zel turin anin buat sai ta taita sa kai hruai Rome sipai te chuan in Jerusalem chun huala an hual bena wang chuan Jerusalem chuan eile in le thil dang an tla cham thoya chu chuan kul chunga tram na sa taka thlena mi ta chu ril tram le be sei bo takin an oma chu chuan boina om chu ati zual sau sawa khopui ven himna po ati chaklo le zol sau boka mi puiten kul chung lama boina an ma chon lai hian Rom sipai ta chuan pona an lo nga karana rem chang ma sabera lu chila bai pui thak turin anin paisa at maini atopa kum edi somsaria Rome mi ten Jerusalem kul chu ti chein thlipuina takin dim lo taka amma oma piang asubuan bonang hian dimna le leina na nei mi lovin Rome sipai ta chuan juda ta chu ngai sa in thisen tam takaluanga khopui chu tuina chima inte halania nunao po clear rang lovin an that mol maya kongpuya chun ruang akhatlata kotler tina thisena luang je zuya hun rap thlak takani zia heng te hianin atilang chiang leni Rome sipai te chuan khopui pumpuya mayan hala temple te po zuani chuanglo he chian na thleng hi juda namte tan chuan anni na mai baka an thlarau thleng a hliam na nia Rome sipai te chuan ti du dana lan tirnan saltam takan kheng beta chu chuan mi puite hrom na tor chu ati zol sau sawa cross a khen be an tam ema wangi na topa phei chuan thing an tla cham ta hiana ti chuan juda te helna chu ti bohin na lo om ta Josepha sa chuan in juda mi makta doi khat chuang an thi ni na chuta Josepha sa chuan he thil thleng rap thlak tak hi Rome sipai te thil ti wang chau ni lovin khopui chunga juda pol rang te in kara buina chuak wang te hualbe anni lai khopui chunga cheng te tram na le chu thilin na ahrin chuan na wang te po ani ni in asoi bokani chung ko sang tam takanin thendara mi chiar sen lovin chu nilung chiat thlak tak su an thok to berni thlangin an thei ngil le to lo ni hemin hu hian juda mi te chuan an sahim na tan Jerusalem an chu asan supa salatana hral le boina chi rang baka tharum thona na sa jok pumpel nan an ram tlan san an ni hlom bokani Rome mi ten Jerusalem a juda hel ho an hne nu chuan biakin le khopui pumpui tanga thil hlutam tak chu la kania heng an thil rok then khat te hi Rome khopuya lalutin Flavian Amphitheater sakna tanan manga Colosseum tin a hming an phu asui ta ni temple hi juda te nuna mun poimo tak chang thu nia an sa kho mun poimo takani mai ba ka hian an tan chuan lei pathian che na munani kum edi somsaria Rome mi ten khopui thiang hliman ti chiat kha juda chanchina thil lung chiat thlak top kho khania he thil thleng rap thlak tak paltlang tu juda te abik takin an sa kho hruai tu da chu anin siam rem angai na sa
an thla lo om tur te chuan temple tel lawa an rin na kalpui dan tur kong an zon angai don ta ti na ni kum edi somsaria Jerusalem ti chit ani hnuwa po masada kul chu Juda hel zelud sang khat vel zetin in hum him na munatan an lamang ve zela Eliezer ben Yair kai hroina hnuaya helho hian General Flavius Silva kai hruai rom ho bei pui thlak na satak do turin kulpui hi an vong thata rom mi te chon masada khopui ven him na mun ti cheturin chordo oi tlan lian takan siama hei hi sipai thil siam chu lama thil ro pui takania edi somsari le palia rom mi te chu kul chunga lu theidin huna anding to a an lu tani ve chon nena an changchiang don sia khopui chunga om Juda te chon rom mi te ku ta thi ai chuan mani in ti hlum an thlang ta zoka historic Gricota alandana chuan an chung te an thata chuta an mani ngei po anin ti hluma Salaman le rom mi te ti hlum ain mani nun lak po an thlang zokani meichele nau pangthen khat chu tui khuwa chunga biru in andam chuaka masada hum him tu te top na lung chiat thlak tak chanchin chu anni zara hian kimchang taka hria thein om pha ta ni romi ten biak in anti chiat nu kumsom ruk vel nu edi somsari vel khan judai rama juda teril ruwa helna alo lang le ta juda le rom in dona masaber le rap thlak tak mai atop nuwa Jerusalem alom te tan chon thil thalo tak mai kum edi za som thum le patnia aron thleng le tatlat mai rom mi ta chon Jerusalem chunga khopui thar Ilia Capitolinia sak an rela Jupiter biakin panhina chimtoa Jupiter biakin thar sak le antumani mi pakhat Simon Bar Kokba anung zuitu ten Messi anga an ngai hu hanga tak chuan zuitu tam takanaya helna na satak chok chuakin hun relo te chung Juda te chu mani in rel bolin zalen na nain an ve thei pha he helna tirlama hian Juda te chun guerrilla warfare tactic mangin lotlina tam takan changa muneng mozata mani in ropo anin rel ve ta hiana mase Rome Emperor Hadrian chuanin thuthluk na siamin Juda te chu achang leta General Julius Severus le Rome sipai tam tak chu helna ti top turina tirtani inka hainara phlak tak tak le ale lam le lamin sipai mozatan chan nuwa kum edi za sumthum le paruka helna chu ti topin om thei thani he helna ra chu hi Juda khotlang tan chuan thilna mai lo takania Hadrian chun hebial ne na Juda te in kum kaina chu ti botumin ma alata a Juda ram ti chu Syria Palestina ti na thlaka Juda te chu Jerusalem oma khap bokani Juda tam takan thata dam chuak tam tak chu Selatan shral nin then khat antlan che bokani hemi wanghian Juda tam tak chuan in hum himna zongin Rome Emperor mun frang franga le apialama te Babylon tuna Iraq Aikupta le Middle East mun dangbaka Europe le North Africa te tlan lutin anin beng bel zuitani Juda Paul frang frang te chu khovel mun frang franga antar sela Paul frang frang pani Ashkenazi le Sephardic Juda te anlo piang chanta Ashkenazi Juda te chu Europe marlam le Germany an khosabera Sephardic Juda te chu Spain North Africa le Middle East muna te an uma heng Juda Paul pani te hi nam khat ni ma sela kalphung inang lo tak an nei ve kalphung inang lo tak an nei ve ve a kumzabi tirlama le Middle East lai khan Juda nam te chon har sanna tam takan to ka chu chu thi sen chuana tual thina diglo taka puna no chuana dopna le ngai sakna baka Juda ho chena veng big enran na ten inoka hei Europe le Middle East rampuma athengani kumzabi pasarina Islamic Sakhalopian shuatir Muhammad hun lai khan Medina muna Juda Paul pa ngai thlak tu le mingtharpu Banu Qurayza te chu he muna hian anin son luta Arab sipai te tanga daudal na le baina an to poa in veng hima in hum him ton turin Muhammad atene in ramna thu an thunga ma se Arab hawin an run bai khan Banu Qurayza te hi mel malam tanga punia holbe anni nuwa heng Juda te hi Muhammad atnena anin pe a Juda mi pa puitling te chu ti hlum turin thu pek achua meichele nau pangte ro chu sala man ani thunga salle thil hlu te chu Muhammad azui tu te chon anin sem talhoma heng hun laya Muhammad Paulin Juda te chunga tharum an thona hian hun lo lo om zel tura Juda ten Islam laka thinrin ma dai to ngai lo tur an nei ma hruai tu alo ni zui ta ati the ome kum tam tak chung chu Juda le Christian te chu Muslim thunun na rama thlamong taka om phal sakan nia an sa kho thurin te po chu hum hal na kalphung hnuaya zom phal sakan nia ma se rin na thu mun lo na na chu clear ran na a om lo thei lo ni
kum edi zasari le som pasari tanga zasari le som ni thlenglan umaet kalip umar panina lo le noya khan muslim ni lo le juda te chunga in thliara na sa takalpui ania in enfarna hian in vantlang ro rel nei na te khotlang nun shrim shrima le sumle pailam thlengin a huwa pani kum sang khat le somruk le parukhan muslim ro rel noya Iberian Peninsula a Granada lal ram chunga jutami ram lal upadin munchel tu pakhan Joseph ibn Nagrela awma Berber lal Badis al Muzaffar lal ina po alangsar po lania tolchung muslim mi puizinga lung oilona achuaka hei achan bulpui berchu Islam sa khuoi tu then khat juda nam hotu tena muslim ho anfui porwangania he boina hi December ni somthum sang khat le somruk le parukhan tharum thona nasa takina ron zuita mi puipung khomin juda omna mun chuan baya juda mi sangli vel an that nia chutani Joseph ibn Nagrela ngei po chu cross a khen be zinga atel nge nge ne kumsang khat zale somruk le panga khan Yemen rama muslim khotlang chuan Islam zirti na chu tunma zong aya fir le khauzokin an kalpuya tol chung rorel tu da chuan juda te chu Islam anzom lo ni chuan no chuemo tha emo voin innor luiran na sata ka thlengani heng hun chung hen khovel mun danga juda nam te point ti du dana an ma chon ve mek zela khovela juda to phot te chu hlo nei na nuai ani bermai bin tumata sa kho zirtiana tanga lo chuak pol pakhat Africa marlam le Spain ram then khata almohat ho chuanin Islam rinna chu fir tak le thianglim taka kalpui tomin an ram chunga muslim ni velo sa kho dangzom tu to phot chu an sa kho dau dal tu le thilbol hloa an ngai miamai ni kumzabi som panhina lai hol vela almoravit lalram zangai na lan tir na sa zok thin tu ta chu Islam rinna du fir mai almohat hovin thakin Islamic State at cheng Muslim nilo te chunga dan khau tak le kalphung thar khau tak takan siama Juda le Christian te chuan Islam sa khuwa inlet lui tir na te salaman na le andu thlanna hlam chi asaka ngai sakna tam tak an ma chonani almohat hoti duda nain angong mi mallang sar tak pakhat chu Juda philosopher le mithiam nar tak Maimonides ania Cordoba piang Maimonides le achung te chuan ti duda na laka an him thainan an chen na mun an plan chia sanangaya atopa chon ai kupta rama anin sona chuta chon anin beng bel zuitani European Juda te chuan kalmang na mi ring in suan na men lo an machona Juda ham da chu arwala beile tharum manga bei an ni fowa chu chuan in thina chiat na le shom torna na sataka thlena Juda te suan na hi avoi kha na tan Spain rama kumsanga zathum som kole pakata thlenga mi puipung khom te chuan Juda omna veng te panin an beirona Juda tam tak chu ti lui na manga sa khodanga in le tirna athlen lo le thina athleng renga kumza aliam nuwa heram veka hian rorel tu te chuan thupek an chualea Juda mi te chuan in ram an chu sana ni ngot lo chuan Christiana anin le turani tiania he Spain ram boina chingchivet tak mai hian in hun rei tak chung Spain rama thlamuang takalo khosato Juda te chu thil ti theina chel to te po khen thlak saka umin enganga hosa le million po ni se Juda ni chuan hlut na nei lo le minok sak ang chawangai an ni chhota hiala Italy kha pui train huna kumsanga zali le somsari le panga Juda te chuan boina dang train affair tia ko chuan tok le ta train Christian no pang pakhat Simon abo thu hla Juda te chu amo phurtu pun nia tual chung thu nei tu te nor na hnuaya le Juda namang zonga huana kalpui tu te du dan angin Juda no pang te chu an chung te phalna la lo le tharum manga baptisma chanti ran nia kumsang khazali som ko le pasari khan Portugal rama lal Manuel masaber chuan lal thupek ati chuka chu chuan in Portuguese Juda te chu du thlan tur khir taka pe a chu thupek chu Juda te chu Christiana anin pe thaya ani lo chuan rama tanga no chu turan ni he ti luina manga ahu hawa baptisma chantirna bei pui thlak hian Christian tharle inlet thar tam tak a ring chuka amero chu Juda te zinga pon lama Christian aruka Judarin na le nun phung vong nung tu an kat nuk thungani Juda Christian ring thar te hi Portuguese lam chuanin an ring pum hlum theita haulowa aruka Juda sa khuwa zom chun zom zel te phau chu tumin malakna kalpuyania Juda ring thar tam tak tale an thla te chuan Portuguese en fia tu te atangin clear ran na le ti du dana na satakan thura Juda te chu veng thran siam sak ne in mun pakhata khung khom an ni thina kumsang khazanga le som parukadin Venus geto po hi Juda nam hlang khom na venga nia chuta chon mi pui thanem tak tak ta chu uluk taka ven him nan hnuaya khosak ti ran nia kumsang kha zaruk somli le pariata tanga
sang kha zaruk somnga le pali chung khan Europe marlama khemnes ki indona chuaka he indona hian Crimean Tatar tenen tho hono nei kosak se paita chon he bial chunga juda khotlang te laka rap thlak takin chet an thoa he in beina hian juda mi sang tam takan thini kumsang kha zasari somruk le pariat khan tuna Ukraine khopui pakhat baltai Russian le Ottoman indolai khan juda te daudal na rap thlak taka thleng le a juda mi zatam takti hluman nia nunna chan velo da chon tharum thona tokin du to ka ngai sakle rok anni mai baka tiluina manga ansa kho phasan tir anni bokani kumsang kha zasari somruk le pariat atanga sang kha zasari somsari le pani chungkhan Police Lithuanian Commonwealth ta Paul rang ta chu Commonwealth thunun tumin anin ela juda nam te chu aso khok na tak tura thinrem na hrik thlak na man ruwa man anile ta juda mi sangtam tak thatin athrinan mana then khatero an sahim na tan an tlan bo ve bokani tunma tang to ti du dana le suan na sa tak tak juda te hian an tuar chho mol mol maya amero chu heti chung hian beiseina an la nei ve fan fana antana ro puina ni in her chona hun tur athlen an la ring ve fanani khovel mun sang juda in then dar te chon shomna an torpa hian kumsang khat le zaruk chung za chu kong sanga hlotlin na an chang ve zel thowa heng kumzabi tam tak chung hian ram thiang hlematanga hlatak ram danga om juda te chon thil mu chua thil siam chua le thil thar tam tak khovel tan an hluini ram thiang hlematanga chuak juda te chon kumsang khat liam ta tang dei to khan an chelzia an lo lan tir to thina khovel mun sanga an hlotling hle boka Babylon rama chuan juda mi thiam rel jionem ten zirtir na in langsar tak tak an kai hruaya juda te dan von him na lama le in zirtir na lama an tho lok hlea Spain rama chuan Muslim ro rel an hnuaya juda philosopher hlaphuwa thiam le scientist Maimonides le Samuel a Najira te omin an lar ema chuti hunlai khotlang ta na fin na lama kong sial tu te ni in an tho lok bokani heti hunlai vekhin Africa marlam le Europe ram then khata chuan juda te chu in sumdon ton nalama an sei hoi hlea sumdon na kong poimo tak tak le sumdon nalama tho ho na thatak tak an din nge ni helai rambial chunga juda society te chu zirlai le nun phung in thleng na mun pui aloni ta chu chon juda te nun phung po thlak danglamin tual chunga po an hminga thain za po an kai ve hlea anom na huna zira in siam rem theina le fin nalama an tho hlok na te mangin juda nam te chuan khotlang nun in thak danglam na rang an tong chho mol maya chuti ro chon heng an thiam na le fin na chung chuang tak te hian har sat na rang aton tir ve tho bokani an chena khotlang a mun poimo tak tak an chang fowa khovel pum huap art science le sumdon na lama fin na ti pun na lama po an tho hlok bokani nan na chi rang hi tun ma tang to in khovel mi ring te suat tu le puya pang anaw noi clear rang lawa shom torna na sa tak thlen tu nia polio le typhoid te hi khovela na da hlom zinga soi mai thai ngai ho lo te an nia juda scientist te hi heng na ti dam na tur dam doi te mai ba ka jun thlum le cancer en kol na tur dam doi siam chuaka mu chuak tu te an nia an tho hlok zia le khovel mi hring te hrisel na ti ma son na gonga kut an tho na sat zia hi phat rola ni lowa mi makta doi tam tak nun na an chan hima mi hring chiar sen lo nun phung ati chang thlunga chu chuan in khovel hi mun tha le chen na tlaka asiam an ti hel thina ni damdoi lama chau ni lo khovel pum huwa pathil thar le technology lama po juda ta hianin nu ma an nga leya blue jeans barbie dolls lipstick the refrigerator baka disposable diapers te po hi juda te ril ruhlim thla tanga lo chuak ta te anni tin tunlai technology ta na thil poimo tak tak remote control magnetic card reader le razor blade te baka inbiak po na le e-commerce lama masona poimo tak tak voicemail le online shopping cart te chu juda te siam chuani bok tin tunlai mitin in muntina kan man search engine Google po hi juda entrepreneur te siamani a Hollywood po hian juda te tel lo chuan tun din mun hi alu phakherin rin omlo ni film studio lar tak tak heng Paramount Picture tele Universal te hi juda thluak atanga din chuani a chu mai baka superhero lar tak tak Superman po hi juda pachal jersey galaxy in juda pachal thau Stanley Azia Spider-Man te po khovelom chung chun a ming adai to ngain arin omlo ni Hollywood khovelin golden age an kai thaina tan le sumle paya hlok na men lo an hui theina chana hian juda tam tak anin rola Shred and Clark le dai ngai to lo tur thil tam tak entertainment industry a hian an hu chiani judaram pona om te hian ti du dana om hun nget nei thailo le ka inson kwal reng na le har sat na thuk tak tak an nun kong ti che thei tu tur zin kong hau tak 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 an zo renga
har sana cher sen lo an to ka no chwale ti luina manga sa khodanga in le tirna le in ti hlumna thlangin an tuara kumzabi tam tak chung chu khovel ram sang sanga juda te chu anin son kual renga mase heng har sana na sa takara hian judawak vai te chon in chelna anjir chuaka akha to ga din mun chetaka an ding chung po a kong sang sanga an tho hlok na ta hian nam satlia lo ta kan ni ti a phaulang chiang hle thungani kumsang kha zasari somli le pali khan British dan siam pakhat jubil ti chu pharnin anrama juda cheng ten in tuklana le zalen na annai ve theina na rotna ania mase anglican kaushan le parliament member thren khatten nasata kadau dalin atopa chun nol ani tani he bill lo chamna hianin kum zabi som parian na Britain rama juda te daudal na ril ruputu te ril rusu khlek thunun zui zelin rorel neina pharle ani talawa mase kum zabi som pakwa na ro thil adang lam ve ta dewa Britain rama juda te laka khapna dan siam te chu hliania chu chon juda community te tipum khatle zualin mimal zalen na nasa takina thlena juda te hian Britain ram chau hi ensan anto na hmuna ni lawa Europe ram danga po an nam clear fan na hi anasa ve thone French officer Captain Alfred Dreyfus kumsang ka zare som kole pali khan Germany tana en thlatu nia pu ani wangin ram phasan tuwa punia heng puna transan te hi abai thamin arin tlak lo ema athil ti dik lo wang lam ni lovin judami ani wang zoka hetianga pu hi ani ber zoka Dreyfus man mo taka thu boy siam sakania chumi nuwa French giana tuipui kama penal colony Devils Island damchung lung in tantirani Dreyfus athiam lo chantirna fin fiana alo chua chuan he thu boy hian nasatakin thil atlak danglam ta mi puita jinga in hialna chuakin French society chon juda te chu alo enrang hle ti chu pholanin alo om ta ni Europe rama juda te daudalna apun chawla hian juda nam chunga po in thlak danglamna athleng ve boka khote naw le thingtlang atangin khopuya anin son chawzela hei ezona thazok na wangania factory le khopui chunga mi hring umsat anlo pun chawzela wangin juda nam te chon in sumle pai politics le nun phung lama ngong nasazok an nei ta thoya juda te chu khovel in thlak danglam chak taka chuan mi poimo tak anlo ni ta ne kumzabi tam tak chung bum na le ti du dana wangin juda thang lian chho mek te chuan ngai tu na thar ron nain chol ha dam na le remna thlak hlel na chuan tharum thona an tor fo thin na ti top du na nei tirin kumzabi som pakwana tawlama chuan mi pakhat Theodore Herzl kai hruai Zionist movement ti chu lo chuak ta ne Zionist te chuan in juda te chu ma ni du thana nei ve theile nei ve thiang an ni ti chu an tlang au puya chuti rol chon khovel huapa juda te chuan thlamung taka ma ni ram tia an ko ve thei tur mun nget nei an phut tel bokani Theodore chuan in an nam chuan an ma ni ta tia ko thei tur mun him an mamo ni nangaya abik takin Europe rama juda daudal na nasata kalo pun zel dan ngai tu chuan an ma an sial ve ahun ta hle ni in angai bokani hengai dana wang hian kumsang ka zare som ko le pasari khan First Zionist Congress nainia chuta chuan Herzl le midang ta chuan Palestine ram chung tuna Israel lonita chuti laya Ottoman Empire atel chunga chuan juda te omna tu ram din chungchang an soi hawa kumzabi som hina tirlama khan the Ottoman Empire hi sarkar zaw takle thilti thei takania Middle East ram hun tam takle Palestine ram po athununa mase indau pui pakhat na alo thlen me chuan Islam lal ram chu a cheta vek maya Ottoman Emperor tlak chena chuan Palestine ram chu engdin huna nge a hlang kai don ti chu zona pui motak alo ni ta a kumsang ka zakwa som pasaria indau pui pakhat na hun lai khan British sarkar chuan Balfour Declaration ati chuaka he thu puana hian Britain chuan Palestine rama juda mi pui ta na nambila chena in siam chu a thlop thu in ziaka hei khovel ramro pui tak pakhatin tuna Israel rama hian juda te chena tur official taka apom masak bernani kumsang ka zakwa somni khan British mandate for Palestine dinania hei British sarkar in Palestine ram athunun hun lai ni League of Nations chuan an bial enkol na British kuta hlana heti la hian British ho chuan he bial tan hian kalphung le dan an siama Palestine ram judami tamzok an lo thlen chuan chena hmun an siam saka nampani ta chu anin chen pol thantani heng zong zong hian Europe rama juda omte ta nero ra thata ka chua velem lo tlat thunga karlowa thil du om lo tak athlen pha tareng bokani kumsang ka zakwa som thum le pariat khan police juda rol thar kumsom le pasaremi
Harsel Granspan chu anu le pa Israel ramathon sak an nia wanga beidong le thinrim chuan November ni sari khan Paris a German embassy official Hans Vomrat chu thata hei phubalak na rap thlak takina zuya nadzi le alam tang te chuan November ni ko le ni som khan tharum hangin juda te synagogue sangkhat chuang le juda sum do na mun sangsari le zanga chuang an ti chia Vienna apokum somruk le pangami judami Zindel Greenspan chuan zangai na tel hau lo ti du dana tuara a chen na ina tangin ti luina le tharum manga hruai chuanin nasatakin an vua juda te nuna thil poimo em a hmui hmul an jia sakbaka mol pho thai ang bera na thok tura chhor zuani a chumin hu rei vak lawa a hliam na tak tur lovin a boral ta ni he in vo thaina le in ti du dana hi anuwa crystal nak emo night of broken glass tiar hriat ani ta ni heng thila thlen nu hian nadzi sarkar chuan juda te chunga ti du dana nasataka kalpui zui zela Roma na fel taksiamin juda te ti boral na konga nasatakin mala anu loka juda mi pa singthum vel manan nia dakaw le Buchenwald concentration camp khung khom ni in he hmuna hen rei tak tan tiran nia kumsanga zakwa somli aron in hertan meu chuan indopui panina chu lo chuak ta nadzi dodal tu sipai te chuan Berlin lampan ve bok ma se Hitler Paul nadzi te chet na chu antitop zoda chuang lawa juda te ti du da na chu chunjom zel ni in January ni som ni sangkha zakwa somli le pania wanji conference ni nia heta hian Reinhard Heydrich le Adolf Eichmann at chuan Europe rampuma juda tam tak ti borol na tu ro man na mumal tak an duang chuaka chutiang chuan Auschwitz Treblinka le Majdanek concentration camp siamin heng huna ti hian juda mi engmoza chu khung khomin an urhlum ta thina hei khovelin mi hring nun na suat na alo mu to zong zinga chuan arab thlak berani ngeang thil thleng zong hi khovel puma the holocaust ya hriat zui alongi tani meni sari sangka zakwa somli le panga khan Europe brama indo pui panina chu officially na topa nazi Germany tatlom na chu ram sang tang rule sipai ta chuan pomin victory in Europe day chu meni riat sangka zakwa somli le panga khan man aloni tani Slovak judami Helena Sironova hi April ni sompanga sangka zakwa somli le panga a British sipaiten Bergen-Belsen concentration camp matang te ansu azalen lai khan adam chuak zingami nia kumtam tak chung nazi ho thil ti rap thlak tak le ti du dana na men lo tuarin indo puye to fel nuwa po hian Helena chun rilunat na satak alo tor to te wangin ngai a ole thei tak to lova zalen na chun ha dam na le lom na athlen thina Mase juda te chuan an hmangai tam takte an lo to te wanga shom le lungai na wangin an hlimna atluan tling zo velowa Helena hi thilton ang tong hi Poland Germany Austria le Czech Republic rama te po juda tam takin an tonga an tan chon zalen na chuan hlimna athlen ve tak thei to melo ni indo pui top nu hian concentration camp athil thleng rap thlak tak te chu khovel pum huapa mi puima chip chiar taka highland ani meu chuan mi hringin an tin zone le an rin phak pelam ai ma rap thlak ani wangin juda te chu khongai na le leina na mit mengin khovel chuana enta game chunga thil thleng chanchin ziana le khabu le chanchin bu te le thalak te chu khovel mun sang dara chu chuan ngai tu phak lo khopa hro om torna le adam chuak chuan ti du da na le ngai sakna an torna sat sia a pholang chiang hle ni sarkar le mi puita tang rol chuan Adolf Hitler le Nazi ta chu an beiron ta mi puitam tak ti borol na ril tram na le rom man na manga mi hring su na thleng tam tak highland ani ta ka wangin andin mun po a che em to a chumi nuwa chuan khovel mun sang atangin juda te thlawang hauna ana zual hle a chungta zara chuan Nazi ho chung thu rel na tur Nuremberg trials nei ni in chuta chuan holocaust in rol le a hlotlina ta na tho hlok tak te chu thu boi siam sak ani tani heng thil hian mi hring digna chan vo hum hal tura thu thluk na siam na konga po ron pui bomin kumsanga zakwa somli le pariata Universal Declaration of Human Rights pom ani po khan Nazi hawin juda te chunga chet an tho dan thlir chungin dan thatak tak tel ani phata hialani juda te torna lungchia thlak taka wang hian mani mihring pui te chunga rong taka chelo tura intiamna never again ti chu mitam takin thlopin khovel pumpuya ming waza chon he intiamna hi an nei nge ni holocaust thil thleng rap thlak tak te chon khovel atithin ur hlea khovel puma mi tam tak chon juda dam kho chuak te chu an leinat emema khovel chon tan pui turin mo phurna anei ti hriin juda ral tlan genocide atanga tlan chuak le chena tur hun thar zong mek te chu atuam hlomin a thlop zol so ni
UN General Assembly Resolution 181 United Nations Partition Plan for Palestine ti riat bok chu November ni somni le pakua sangkha zakwa somni le pasari khan pasania British rural na noya Palestine chu state sang pani Juda ram le Arab ram anga then ran ni in Jerusalem ero United Nations enkol na noya khopui pakhat angin thung dona Heroman na hi Palestine rama Juda le Arab community in Karab buena mek chin fena Paul pani tana state ran din ani thaina tana tiania he resolution hi Juda shwai tu ten an pom line Arab ram te chon an hnol thunga meni som pali sangkha zakwa somli le pariat khan Israel chon zalen na puanga official takin state of Israel din ta he thu puan hian history a in thlak danglam na thlena Juda mi ta chon an mani ram bik zalen taka anom thaina tur an nei ve theita tinani hetila hen Palestine British Royal to the tan po film khuranga in andin huna laklo ve hlea Juda le Arab namte du thu sam ram chunga boina sang chhotan mek ti mi chu an kawat lania lelam zonga thler chuan indolaya kumzabi tam tak chung ti du dana le tun noya ti du dana tok zo hlim hlol Juda mi ta chuan an nun siam thatna tur le an nun phung le an nam hum hal theina tur in hum himna an mamo le ti chu nial rola ni lo ni khovel in thlak danglam zel noya chuan Israel ram din na tur kong chu a omni na langa chu chuan be seina tharun her chua puin khovel puma Juda ten an ma ani bila karam tia kau thei tur mun an nei theina tan kola eng ve tan ta ni in an ngaya kumsang ka zakwa somni le pasari khan United Nations chuan thuthluk na lian taka siama chu chuan historical phung ati danglam ta dor mai Palestine ram then dar tura vote thlak ni in chu chuan Juda ram din na kong chu a hong ta ni he roman na hi khovel mun sang sanga Juda tan be seina eng anga ngai ania zalen le him taka anom theina tur ram din ani ve theina na du thu an lo sam thin chu ataka achang me kani UN point ram chunga Arab hotan po ram pe ve thoma se an pom du ve tlat lo maya Juda hawero chuan an pi le pu ta chen na huna bul tran that le chu an lo du em thunga meni som pali sang kha zakwa somli le pare khan David Ben Gurion chuan Israel state din ani thu officially na puanga Juda mi puida tan chuan chu aya thu lo mom chu chuang love chuti hun lai ram chak ber pani United States le Soviet Union chuan chu ram ding thar chu ngai ven ngal thuain an thlom zui ta ngal zat boka Juda ta chuan an thil thar nei loma hlim le lom taka hun bi an share lai mekin Arab lam chuan an hlim na chu an trom pui ve thei tat lo ni UN in a then dar tum na chu nol chungin Israel ram om ve theina ta na ro re na chu an pom du hau lowa hetiang ani ta ka chuan ram lo piang hlim hlol Israel chuan aram bial jim tele an zalen na hum him angai ni ti chu an heita bik lowa chu sak tum tu te laka chan lo turin ril ru an siam nget so ta ni ole khati jong khatun tumata na kan thlir ho thei ta chu ni a Israel lo indin chhodan le voin thlenga an boidan chanchin hi part 2 ron ti chu le watani ang